Guys. Wait, report na dulu. Kita report. Guys. Guys. Yes. Gawe apa nih guys? Gawe apa? Ini gawe kode lagu beli. Nah, biaran Morisan lagu sekitar 40-an lah. Bembe. Imam Malik sampai, insyaallah sampai 5 haru sekitar 5. Imam Malik Gedang. Paling atas Gedang. Peta, let's go. Sama sampingan doang makannya. Kaget kamu. Alamun tiang ya. Yang doang dia masih. Enggak lagi. Jadi yang doang dia masih. Nah, dia tadi dia betul ada. Nah, mari. Yo, dia jangan dia mah. Mbak. Hindi. Apa? Tamo Yusuf. Reming. Hindi. Oh, pinanya sama. Oh. Ano sa pati guys? Bembe, guys. Ane. Ane. Bembe, guys. Hadir. Wah, bekas. Hadir. Bayaran. Iya, campur. Ai. Nah, ya bapa gaul ni. Jarak banding dengan telu. Ni amak gaul ni. Sip. Ini kita lagi gorok-gorok bembe. Nah, acara apa ini, Bang? Acara syukuran Syukuran. untuk ponakan kita ini. Oh. Acara apa nih, Marari? Astaga peneng wani. Sampai dulu. Nerapak action parete. Oh, action teh mama. Hello. Oh, melin sama Yusuf dengan nama. Beneran YouTube Diwawancara ini. Nah, Bembe Nina pemama nama. Nina. Oh, pelit telur nuan dia. Awas. Astaga, apa menteri coba ulang bintan baru nu. Astagfirullahaladzim. Anu dia main. Solahan. Susun. Kurang gigi nak dinarte. Nah, dinarte gigi cocok. Bukan keles, dia di negara dengan nyusu kan. Takut gitu. Masih tapi. Lemun doang dia, Mak.
Kokoh gati ni deh. Jan. Berapa menarik Jan? Wah, gini. Hah? Tegal naik tu ya. Alah kebar, tukang Tegal di tu momot. Oh. Rembe ni. Boleh lah. Boleh lah. Di kau ni ketuan. Masih lama. Rupanya awak semetun. Vespa. Lah, bagus anu nene aja. Bagus penggau nene. Beton anu nene, berguru penggau anu nene. Astaga, pula dikecok bawang kadu. Nalah kebar. Mana? Halah kebaran kogak-kogak ni. Apa si Manu dia? Apa si Manu? Hah? Indek sak silik si dengan beli lendong ni soalnya pian jadi gendang. Oh, gendang. Apa pina? Gendang apa? Betep. Tepung sekali 2,5 juta denda. Astaga. Pina jadi gendang ni. Apa ni ram betep nak lemak semeton? Hah? Kena bijan sasak. Minat tu. Betul minat le tangi. Tengku asam. Oh. Espirete. Yo, apa pina berarti? Ya, no. Ina meleng kat Taman Yusuf syuting. Ada 5. Apa yang kirim 5? Amerika. Hah? Amerika yang kirim. Sepuluh. Ah, Taman Dok Yusuf. Hah? Taman Dok Yusuf papu. Oh, YouTube. Astaga, acara apa ni guys? Cara bergaul. Tamu YouTube kalau ni. Alah Islah. Engas nonis. Islah. Sekadar tu. Masih keluar. Apa ni? Apa sih kelak baru? Kaca gedang, kaca ares, kaca apa ni? Ares. Lupa. Ini mama itu kecok Ares ini. Jangan nani digorong. Apa? Bagian apa tahu Sida? Bagian goreng, nyata. Bagian goreng. Orang goreng Sida. Itu dibagi bagian bawah. Lu nak kali suruh nyangkut penuh. Dia bagian tu kami ini. Ya tradisi dengan Lombok nih lamun begawe harus narak lekas kere apa narak kere reke aran. Lekas reke kan siapa mak? Rokok lekas reke semeton jari lekok buak dengan guara. Dia tradisi sasak no semeton Lombok. Hah? Sama deh bayar dia tangan dah. Oh iya. Hah? Apa nama? Cukup loh.
Kedeng nyurino. Oh, naik dah apa ya? Lain bahasa dulunya. Paridi. Saka na yung datang ka na. One pilan. Subuh. Ane beboyo imak nu narak-narak. Is. Baru begorok sama bapa. Penang bapa. Ane. Bagus sempat telepon dia, Pak. Ya Allah kebar. Masih boleh menyuting. Ini dalam dirinya. Itu ada di lah itu tempat di lah itu. Nah, roll dia jauh-jauh Warson di. Nangis nih, Bang. Ada dua, ha? Apa kau yang beton? Keles satu. Oh. Yo, abang gondrong nih. Din bani demang bembek tu kan. Kawasan di Mantau ni. Nih, bapa gaul nih. Bagus sempat telepon dia, Pak. Yes. Allah kebar macam tanah daun batur. Gaya baru. Ada pulang lain langsung nih. Kurang. Kita dong, nenam dia solah ne. Adong. Ane darak gelas. Apa? Ane pikiran teh. Bak. Pelengah susun kaju. Yo, ama ngurim bae ru mes nanti. Anu, jadi apa nih sebeton? Jari panggang. Oh iya jari dulang nih. Ya adat dengan sasak Lombok. Lamun begawe harus tarak dulang atas. Semeton jari harus narak dulang atas, dulang jaje maupun dulang Subrek semeton. pesajian. Tidak lupa subrek nah. Seher nenda. Seher. Aparan, seheran bekik dia. Pira-pira manuk nih semeton? Kayak bisa didaun coba hitung. Ya, nulu lalu nih. No. Ara, dengan nyong. Ya ilah, iya ruan dengan san. Allah kebar takut lalu. Entah sama Yusuf nih. Apaan? YouTube. Yusuf. Nah, nih ya kakak nih. Nah, nih ya. Nyanyi baik. Nah, ini papu nih. Papu sa. Papu sa anu no, peran. Papu Negeri. Nah, iya sa pinggawe lah beblak. Istilah. Istilah Widya. Mari cerim, mari. Hei, kami panjaran. Wah, nui, ini astagfirullah. Kalah bungkul ini. Wah, ngawes doang lagu udah cekak. Bu, ini mangan. Telat menasi dengan. Tahun dia sakit ceduk kan. Salah hapi nih. Ipo nih, HP nih. Hey guys. Angkat temen no guys. Soal si hati bulu-bulu. Nerangkat suara guys, nek dengar. Hah? Allah kebar gedok. Ingat dulu. Masih diganggu tuh. Arah sembot. Semel. Ciping telur anu kali. Berembe dua peneloran ini, semeton. Lah serius gati. Baik. Roni. Baik. Siap. Dia ambil super deh. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari Cempaka Standar dan Universitas Sasak channel. Yang menyebabkan
tentang apa? Nih bembek paling gaul. Meton. Di mana mati gorok, wah mati masih tahu bergaya. Lagu puluhan. Ada kan bapak? Ada nggak? Kerenan tan dia ya. Kerenan tan. Ke bembek gaul nih, bembek gaul. Tahun gaya bembek ini rasta tuh. Sulup. Ano ano mbe na prende bola. Bako eh. Oh guys. Ya, ini mana ni demak bembek loh. Bapak tuan ni. Ambil apa? Oh, dia datang. Wow. Guys. Macam kan ada dengan lebar. Wah guys, wah. Wah dia. Ah, Buka ada. Loh. Dia rundulang Ini, rusuk guys. nu. Nah, Tulang dayang sakiri dia, tulang dayang sakiri. nah. Balik belah, balik. Oleh mul bapak ninung lagi. Gaduh. Ini api. Satu bahasa Kak. Astaga, bah. Ih, ngeri nih guys. Ih, Atu. Ada atas Kak, ke bawah tu anu ni, api darah anu tadi. Anu moro.